Kwaba Ediba Attention TV so busian chair and broadcast Edima Angel TV Angel FM Kofi Adomah when I do na enimino as Kofi TV nkofobiko to share the swa ekenya menkwa ankwaya na no mo ewon sedwa Ghana phone na busian for ante asem denene na hohi ababonte eso de reaction ediaba ono so chire ma se ehwe pa dia ekamia kwa se nkofoba ko mienu bi wo wa Kofi Adomah woni eni omo menteme ho asibi enti anka obesa post for say won ko wo homom na and nhwehwemu a mo pese mo ye edif assassination na nko pese mo de eto Kofi TV no omo nko na sankrofo mienu we ana enye mo first target anka post for ebeche won ede atum ye beko na akote na ho he ankasa ede aba na so ansa na no mamenka o se university ana so masna me jimedie eba abeso mo oni pe any foundation obetime de ho ato so say ayede ye ma woni bia janka mo brawa ide ye ya ekoduni na Edifa University Foundation hontime pa cho also friend was 0548302985 na mo twetwe nkomo e kan semwe ate nana Yaa Brefo a owo Angel FM o kasa dodo susu kasa na kasa ne doso e kwa koye bibit se o ya ye minim too much. Yes. And I think say one kasa wonim dia nam kwa so ba so anka one kasa no prepare gina yi. Oni obi na we adwuma mu na asema to no, asema hyi. And according to one kasa wo tire say asem no akopie police station. Asem no mo di akodan police fo. The only thing na we nyansani e wasa odwini kwa akiri say agwasa ukipu umia wa no. Ma police ye om investigation. Only right biasa we interfere police investigation. Mama police wajuma ya. I am very, very disappointed in you. To grant interview on Mami Ngege platform. Talk blah 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 blah. Meanwhile, we need police ni. Meanwhile, we need investigator. Meanwhile, we need national security ni. Meanwhile, we need BNI ni. And what the platform na wotre nsemu and I wotre nsemu and some are wotre na na Yaa Brefo me bisa say enkrofo no mudi bone no ye nya o ma che wo mo ana se police fo kura nyantie bia na se sebe mpraduasa o manya bibia anamo bia o mpeso mutu a wa man krofo na da o mo ho so ade na ya na mo yesa na Yaa Brefo uyensem troni unya police ni unya CID ni allow the police to do their investigation. You have no right to come out. So they interfere police investigation. And look at the way I now what's happening. Assembly what tell me baby. And the way I would tell me you won't be a source ni free about Kofi Adomah so. And me na na unwa him to him say Kofi Adomah when he sabi. Ghana ha nipa bebre na apon na to ho no mo. Nipa bebre na tan no. Nipa bebre na pen na ye ne bone. Nipa bebre na pen de na to asemu. Nipa bebre na pen na me magu ase. Nipa bebre na pen ne fombo. Ya tegana ha no na osofo owusu bempa ene ne boys. Attach Kofi Adomah when you social media. Say Kofi Adomah when you am osofo opokubo tuo platform amana keka nsema bo afo osofo owusu bempa ho. Asofu Usube mpakuru ya nene nkwala attack Kofi Adomah when say Kofi Adomah when ako cover national chief imam say nantwie issue bi eyensem bebre akoda ena nanu ya eba say onu an edi ni birthday ena wo praise ne gire ena wo ka akwaya na yire de na faso issue ibeto social media says obi ye ka de ope Obia sebe mpraduasa obia temadwen ifri here yes a fierce was nigga abawudem ensem de oka bi pa ho meba ho but nana Yaa Brefo be a wise person say issue ba take your time before so be guarantee interview oba bontra I was so gather fact don't come out and talk take nen sorry nko wa bra wunim ya woka What you say? Wa bra sabi unim ya oye. Mo kasa mo si ebi ebetumi aye an robbers. No. An robber bi enu won mo be attack so wo di petrol ebegu so no be hyew. An robber or attack wa first person obedi kai
First no obedi kan bisa either sika. Give me your phone. Give me your laptop. And now so mo kwaje car na masa. Si form no ma de car no. But uhwem wa kwanya om de Kofi Adomah wani ko fa so no kire se eye epo bi anipa da sani bia bo afa ne ho. We nya kromfo. We nya anrobes wo sem. We nya asema wo se ye de kwahye anrobes fo. We nya asema wo se ye de kwahye akromfo. We nya asema wo se sabi ye de subo ko ba obi. Because you know say Kofi Adomah wani. Now we are talking. Kofi Adomah wani wo problem. One ne yire. Hu nsem bebrebe. Inti issue bi say ba. Na oba abonten na Yaa Brefo be kasa. Tini hu mienu ne kunu say asem na obeka no. Ababua police investigation on mobile na say emwa wo mo. Na so ma abonten keke. Ne meka de unnim ana wonte ase. Because ebasa na police for admo mo ye ntam bia no mama na ye dendenden asem no so anya dia eden omo di sa aboni so police for so mbe investigation ya che omo a o metimi ya che omo simple because clear and never na me better police for adi omo nye clear. I heard it sir Afia Schwar ne friend any Kofi Adomah when the wife now when in the jaya and send baby I heard it. Mate see Nadam for this lady no. 2 Ghana how po bia when Kofi Adomah when you was somewhat esumwase esum wa bo Kofi Adomah to wa Afia Schwar e di entira make say ya te Ghana hana na ya Kofi Adomah when in the yira sembai who he made a reaction we but you mom yeah reactions no. You mom be reactions so. Afia Schwar nko eba abontia obe react no. Obe attack Kofi Adomah wani. Fine. On the right. And when him dey tia Kofi Adomah wani o attack no. And when him bo na kra Kofi Adomah wani aye na into attack no. Obe attack ni kokodu level bi say okokofa video de ba bonten tiew okofa video de ba bonten ebeti wi asese Kofi Adomah wani ne ex-wife no kra ro tu na fifio ifre Kofi Adomah wani man bi sa video no ho asama okatem se nana video ni old video ache ere na Afia Schwar ne ganya sa video no onya firi hefa obaya Kofi Adomah wani na jaya wadi a sabi ye kan masama ye kan ne ye kan tena ade tia ye kan no. That lady is the onu ni obi a wadi video no ma Afia Schwar e ba bonten ayeda na nipa da sani hu se Kofi Adomah wani ko ba bia ne ex-wife ne tie e ko ye adwuma wo ho ni bi some question wi asia abo bi beka wa aya na fi untimem. In the case we na aba no yama police for kwan no mo investigation. Yes. Ni party say Afia Schwar we here see investigating no about this issue because Kofi Adomah issue by obeka bi o ma wiase nyina hu threat wo de ma abrante no atani obedi abrante no and some obeka ye e ma ye hunu say Afia Schwar onya bone a obedi Kofi Adomah wani. Yes. Afia Schwar nya bone a obedi Kofi Adomah wani mi metumi aka ni plane fa say na Hoahi enso ne reaction odi abetudwa e dia file Kofi Adomah wani adodo na anim as Kofi TV alwo sema na no eto no a ka nyame nko a obecha na no mo ewansie do ana no so dia abetudwa se e ka me kwesa post for ye nsem hwehwemu pa na so se obe start de le nkfo ba komienu bi a yen ka ne se Kofi Adomah wani eni omo wo metu maka obi ana wo se wo hyase e di efiri won so aha ana na mede mo ebesema mo ni hwa mo ni tie medase.